Nende ni tariki 24 mweri ni yo mwanja mwaka yo 2024 nkairigira nwethirite wina ntuko enjana etherimiori nende mantu mwanya ethirite yaekarika burabu nene bukarigire ntuko erwene ndikindi guru yonde ni Rais William Samoei Ruto kwithira akiweta ntu bangi 10 baraba kethira baitwika minister kana barendikithite baithira bakiuka kiite mwanya bio minister ndene ya thirikari kibupe karika nende ibonanitie kinya kiama ba Azimio mno kiama kia ODM ba kadhanende bakene nkairo itibyo minister ontopurane ndi bukarete yanjira ya Rais kwithira kigamba kia ruterero kyuriade ni atebubongo nende mantu yakethira gita mno kinya kwa ile maiti ya thirikari kwithira ikinayo yana ngemange yaratokeza twekumenya kintu kwerware kindeto chetu ende mbere ya yaratwekirite orito kindeto hii ngwataniro ya Azimio koneka ukethabone ne kirite bio minister Gavana Njoki kuwata mbaru Rais Ruto kolo tatongeria pamoja Azimio kanjoni ya minister onde amiru bona ni tekure akwanirwako Agari mwanya badarakaniri koria Ruto kuingia mawirane ya kionde rigiri county ne untuko yaro Susan Nguge mwindu kuri MCA bambero batekarita kawira gitene na bayude bamyade ne bakioneka kuminerio tungeria bwanka bana kawira mwangaza Mwana yetu amadhithi ya uroweru areni Maureen Kiremina ngeto Phineas imana andato chawiru da muikamberia da ichichongwa Kirintumwiri ye kimudanyeru are Rais Ruto no lotete mutongerio baraba kayo pio ndanyi mukarigete wa ODM John Bandi na Ali Joho na Kinya Wycliffe Oparanya kire kanju kia minister Babero ureware Attorney General Justin Muturi ni wayokite kanya Moses Kuria kiri Rwangiro Public Service nawe Kipchumba Murkomen nedirani ndia kinenkairo Rwangiro Michedo nandukimbiri Salim Vuria Dr. Alfred Mutua na Rebecca Miano Kinyabune ndi bachoketwe kanju neori mwandikio tuandeto mutuki karene ndi au tuandeto hii Nyuma ya igoro mutungirwa mugongo kugarwa niteka na korotande ndware kumakirwa ngiro karia na kumuruta kirwa ngiro rera na mito arare virage chinchena na soipantuya na ndina Rwanda Daktari Ruto nevirite akirota bangi bama waziri bawe 10 na akiona nyagutegera kinya bamwe baumite kumakirute rurekani na thirikari arorotete mukaigitwa kiama kia ODM John Bandi kirwangirwa kigina anini ba kiama kia ODM mwari Asanjo kirwangirwa wenji wa Meiga Jagoro na Wycliffe Oparanya kirwangirwa Iwanda wamwena kwithirorotete mutongirwa baraka ikirembunge nene opio wadai kirwangirwa Mainya Ministry of Energy and Petroleum amwena kwithira mutongerwa mugongo na atiurire mawaziri barabakuru na ndiba mwebaone bonekene kaire taiji wa kabere Justin Muturi agechogwa kirwangirwa ritingogi bamwinge na wororare waziri wa barabara na ukamati Kipchumba Murkomeni ethira agechogwa kirwangirwa mbeumbithi na michezo Alfred Mutua na wethira agechogwa kirwangirwa riba kirisari moyorora ari waziri wa wenji wa Meiga Jagoro na wethira agechogwa kirwangirwa biashara na Rebecca Miani ethira agechogwa rwangina rutari na Stella Soirangati ethira akiorotwa ari waziri wa miombere na untwire Ministry of Gender, Culture, Arts and Heritage. Mutongeria uju wa mugongo akiaria ethira akiuga baba kamutetheria bunene kugarura na gukiria mugongo jwa Kenya. I will be forwarding additional names to Parliament for vetting prior to appointment based on the understanding of the Cabinet's essential role in driving the transformational agenda that makes Kenya a better, more just, and more prosperous nation for all of us.
Once constituted, the new cabinet will steward our transformation agenda that is already in place in providing effective and efficient public services, expanding opportunities for employment and wealth creation, and creating a tide that lifts every boat. Akiongera Daktari Ruto na ugete kanyaga kuritanira kugina mirengo mwanya ni kiuntu ikenene nkuru kia thinira chithirite chikirumira mongo jwa Kenya thaiji. The opportunity we have to work together across political lines, across different divisions, is much more greater than the challenge and the crisis we have in our hands. Kiripotera Tito Wero reakwa rieto ni Mutugi Kare. Ngine kuni ati ngabana Muthomi Njuki na theterete Rais Ruto ni kuthura atongoria ba mabangwatano ya Azimio nebo John Mbadi, Ali Hassan Joho, Wycliffe Oparanya na James Odayi Kirikanjwe kia minister. Na ugite Kenya itiretite boyana kwina bata ya Oromo akiuria kinya atongoria ba county. Ethrakanithi kwatana kendago kubiria county u. Aritia kaitaka kuruguria St. Peter's Kajuki Vocational Training Institute na Samuel Geshima na kulikithia. Nyuma ya Rais William Ruto gutangaza mpongeri ya mawaziri 10 bana bago baumite kiri murengo wa Azimio, gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki na kathite itagarire thais akiuga ati untu bububuka watithania nthiguru ya Kenya kuma kiri Kinyamara kira kujagirwa gya nkujanio ya gichiacha. Njuki akiaria nyuma ya kurugura college ya Kiubundi ya St. Peter's Kajuki ira yakitwe ithirikari no, ariuga kuringana na mathina magichi cha marathirikari ya Ruto irakurukagira ikurari na ubatu bunene bwake guchwa ngwataniro na murengo jo wa Azimio kenda Kenya ithina mbere bwega. Kenya baria turi kuri bantu bakinya go kauga tutigire na ndwa cia mucie tugwatanire twambe turone bura bukite mugeni wa muthemba wa mwikina yagacha gucha mucie gwaku mukiro na muruwa nyukwe neta murutha mwamba gutigana na ndwa yenu mukambata na buriku dai no baria turi bai baria nkona tuthiete Kenya no ntu no ankinya lazima enkiaruthiru aruthirwe munene wetu wanthi atena na iga kuruta bura bate kuruta kenda kugia na amani na peace kenda turuta wira wa kuthondeka thirikari thiini wa Kenya tubuirwa. Njuki ariuga kwombeka ukaigwa rais ajukitie itagaria ririda guchotethio bwa Azimio nyuma ya munini wake Rigathi Gachagua kwambiria kumumiria kiongo. Anani ukaigwa ni rais ni buna za kurutha no antu mana turategemete ya ma number 2 anga number 2 marajimbire maambira kuga hii ni company tuko na shares tutafanya munene onagati gwale wengano ntu andikanate ariuga atongoria ba kaunti no ibabatiri kuthimbere ukaria thirikari no irabachuire na nthithino kenda kaunti no itakingirwa nja intobikiriwa na Kenya bantere irachingi thirikari no tigete kuma ino thirikari tugedada twamechirira thina tumbeke toru tukinyeta gukinywa ni muntu nuku batukuga tora wale riani mena Uhuru Kenyatta twebitha twachiria thirikari kena tugwata ngecha kuthikiriria chuchu mari kunchu na uria rontana na atiriwe ri guturuta ino ndo nibwe kalire mbegucha matonya muri kama kitagada na ino tudachia kuno waturi guku nikarume kwenya na mwira turumire mutongore tukamurumira nuntu nake tutiomba kumutiga thirikari ila twachiririe iri chagwa ni mambo John Mbadi hata sisi tuko hapo katikati. Mwana ogu ariuga kwambiria kagitaka Kenya batibatiri wetigiria kuringithwa chiacha kumenithanwa na mutongorianwa uriku nuntu nyumani atongoria babu bachoka guchwana bakawatanira bakaingira mu Kenya nja antu monthe ma central na eastern inde kuringa kura gutwirwe murungi twinaga taburia tutikwenda muntu muna tukimwita kira nkwiraga ati gache kuthungira thirikari ni kigio gituma turinga kura iria acha gutuchuna thirikari temo ama turinga kura iria acha gutuchuna thirikari
Riu munde no ntware kunda ni gatagate no kwamuti kumona kule tukaringa kura riu no ntwa mathithio ma muntu mutongoria karingagirwa kura kuringa na wira ura kuruta tikeno pamana na muntu akuria riani no muntu riani no gwatirite thirikari na ino maina munene uria ungi. Kiri kiatho giki Gataria na irachibira college ino yakiritwe ithirikari ya county ibapetwe wira nebo gutetherua ithirikari no kirima ubatu mangi marabari namo. Tambira ni bwathira polytechnic imwe ina nyomba ciiri cia the same financial year ciganene wana ciona bantu bakuwe na hii shule tutaendelea kuwapa tutawapea walimu tonto akuindio na kukenwa. Hiyo shida ya maji hiyo muhesabu imefanyika. Sasa sawa wanafunzi, amutaenda tena kuchota takale kamubira kaukaboe wa baba tutetegeria ngabana aromba kwa nginya mibira baba one njoku ni akolomba into inene kaune ngogora amana Adibola nionde mwalimu ngareta mubira wa Adibo both boys and girls ngatoma Zakari pamoja na net sawa sawa. Nkiripotera Weru TV kuma Ntere cha Kajuki gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbeta wa Samuel Gaishima. Agena kuni ati akariba meru ibona netia kurea kwaniro ko kumania na minister bakuma kingwataniro ya Azimio barabuloti ni Rais Ruto araba ugite ruterregani na thirikari abatumirite maandamano ya Gen-Z kweguna babongwa kenda gutonya thirikarine lote Gen-Z batara araba ugite ni bakwenda uterregani na thirikari kona tonya thirikarine muthuri muriuki ndatoi Mutongiria mugongo Dr. William Samoei Ruto kwithoeberetie minister bawe marakurikira bo thirikari-ini na nandikuonekana akithura bangi baberu nyume maandamano kuthoja kithithika muno moja tongeretwe mbe mbithi kukirikana kwina ngumene bunene thirikari-ini na siasa nyingi na mthiro na arua mutongiria mugongo akiongera minister bangi nyume barathurire kume kithiru nonekene na ndia kithura tongeria barabe kiamenekirega ni thirikari-ini kia ODM nonte bonte bubu akandie ne mutijo kangangi mbethobe na uge bubu Nandhuri mono Ruto gututarira mtu tambandi mtu wa Ruto imwamba lakini thairi utunako wete Ruto nabui itodhuri Ruto toba mtu taparanya mukuru asave tenga bana mitajaire MP na ndakache na mandigirio ja tano batona nguge todhuri mono Ruto na tukana kumura tugachoka njirene kaire na kaire. Hatujafurahishwa na rais wetu kwa vile amefanya. Mimi sijawahi hudhuria maandamano hata moja, lakini kuanzia yenye itakuwa next lazima tuhudhurie maandamano kwa sababu tumeona vile huyu rais wetu amefanya ni eti ameunganisha serikali kwa ajili ya handshake. Na hiyo ameunganisha chini ya maji ili tusielewe, lakini tunakuelewa sana. Wewe rais wetu si eti wewe ni mwerevu zaidi yetu. Hata sisi tuko na mwerevu wetu, lakini tunataka kuwa wewe ndio kiongozi wetu. Lakini kiongozi lazima asikize maoni yetu. Si kuunganisha watu wazee wenye wameritaya. Kama mtu amesafu ngaba na for 2 terms, hapaswi kupewa nafasi nyingine ya kuongoza hii nchi. Hebu apumzike, vijana wengine wainuke. Kama wale rais wetu ulikuanga youth for Kano. Sa youth for you ndio wako wapi? Kulingana na bonandi bagite manto jajo nde tibo mpembe bagitetera. Kati ya yale mambo ambayo watu walikuwa wanaandamania ni gani amesuruhisha? Ametoa wanyama wale walikuwa msituni na akatuletea wanyama wengine wanafanana na hao tu. Kwa hivyo hakuna kitu amebandilisha na hakuna kitu amesuruhisha kwa hii generation ambayo inaandamana. Sisi tunamuuliza kuna tofauti gani ya Moses Kuria na mwenye ameingia kwa nafasi yake? Wao wote ni wanaitwa nini? Ni recycled. Tuna recycle corruption tu hapo. Gankuga uria rais wetu ombete kuthithia ataomba kuthithia mantu ya mega nuntu bwa gucokia magwaciri yaria araja butete inkuromba kama sisi Gen-Z tutarundi kwa street tugacoka street ine kaire na nuntu mantu jai turari ukanyangira tukiugaga mheshimiwa wetu akaomba kufuatilia mantu maria turapendekezaga na nuntu atiromba kuthingatira mantu mamu inkuona tugicoka streetine na antironga maandamano mau mukono na narua nkwambire kujonga mukono. Na kiuria kiria kinene ni gitumi Mutongiria Mugongo acoketia siasa na kiuria kiria kinene ni gitumi Mutongiria Mugongo arathurira siasa kairi na kinyanguruki kureta baria barega na thirikari ewe. Opposition kuleta kwa serikali haikuwa issue.
wakati watu walikuwa wanaandamana. Gen Z haikuwa inaweka hiyo kama matakwa yao, lakini sasa anataka kusuruhisha mambo ambayo hata haikuwa kwa matakwa ya Gen Z kuandamana. Gen Z baraandamana ira ya kuga atiri thirikari kana waziri batibatere kwithirwa be baria ba wanasiasa na thaa ici ni tukumba kuona ati wao tucokeria wanasiasa thirikari-ini kana ki nafasi cia waziri kwa ukwe na bara bathomete boega na bao na baruga ciao nja citena ngugi nibo baraandamana aumbite no bathithiria atia irira agacokio ona kinya bara bari bakuru ta Wycliffe Oparanya anto bwana miaka saindi. Tafadhali kama yuko willing asikize maoni yetu. We want change. We don't want corruption in this nation anymore. Change ikuje ndio kitu tunataka. Sisi hatuna haja na kuendelea kuandamana ama kung'ang'ana na yeye. Tafadhali, what we want is change. Corruption free nation na watu tuwe fair, hakuna extrajudicial killings, vitu kama hizo. Sisi ndio tunataka. Hatuna haja na hiyo na tuteko nda handshake buru handshake tuteko mena kumigwa tuthuri mono Ruto ai na batu asana to kunyerwa itokona nyama guta batu ira maguta batrekera taxi lakini bachokire taxi na njere nyuma beto beba ujinga na sisi tumechoka kubeba ujinga na serikali ya Ruto. Muthuri Murioki, Woro TV, Mutiro Kangangi. Atangaria mwanya barabethirite bakiolo twanyene twanya mwanya nende to minister iba yuketie kanya kokonania wabogo gurukira mitandao ya kinende ria mwana Facebook na kinya X baraboloti na kumakina mno bakomangotano ya Azimio bakiona kagukenera kwewa ndwangiche kwatela gutungiria baichokera batioleta kinyendo chokediria Rais Ruto Nkatho ni obachala bethira bakiuka kite vyore bakwirigira nende kwithira bakinyambira mbunge kenda kungo mauri. Rais Daitari William Samoei Ruto nareketi otumiri antubangie komi barende kidete kuyuketwanya mwanya kedirikari yekie Ruto nende akioneka wikira kathatine Azimio na njira yo chala kia mabakatha barutere kuyukia ite mwanya bya minister John Badi oranwe mukarigite wa kiama kia ODM ethira kine kairwa ite kia utuka minister wa kigena itikira kia arena Professor Njuguna Ndung'u na wera wari gavana wa Mombasa kwa ibindi biele nethirite akioneka ya mundo munene wa rais nwe Ali Hassan Joho ethira kithana kwete kia minister kia ministry ya mining, blue economy and maritime affairs na ukurukira mutandao yoke ya X na ginya Facebook ethira akioneka ochokia Nkatho na ukatha rais numwa kanya kau Jogo aikatha kinyamurungu no ntuboku mwakanya kakuritira Kenya ngui kirengi akiwa kinyari kyokurukwa ni mbunge aikairutaniriya kendo tira ndigura Kenya ni kwithira igeta na mbere na njira kuria ministry Urawari minister wa barabara na nende ikitokere ministry ya Nthukimbithi na Michetho nwe Kipchumba Murkomen aichokia Nkatho na kuga ko bimebili biratithirite ngwene na yuketie kaita kaune ndiwichokera na kuthugania muno. Kipchumba urawithirite ari mukario munene wa rais nethirite ageta na mbere na wichokera nende akiromba kinyatha ciari kumania na brethirite akiarira kia mantu yegie kinyamikire kie na kwa woina no akwithira gichokaira na tia ndirakionania rikumia rurengi. Rebecca Miano Antonia Kie na mbere tena kuwa nigitio kinene kyo tungatira Kenya arete tena mbere na uchokiria rais Nkatho ni omuchala etene kiu Mukiama omukatha wa Azimio Opiyo Wandayi orawithirite ari mukatha kire kumeneria utungeria kwa rais Ruto onekane ndio kunikakanua na njira yo chalo kire ministry ya mainya neo energy and petroleum nobuo kanuka ingana no ntukurukira mutando yokie naona kiete chukira rais Ruto Nkatho ne kumwakanya kau Nethite na mbere na kinyocho kiria Nkatho Raila Odinga akiwa nethirite amwete njara kire ukura kisiasa. Daitari Alfred Mutua ni akiwari ikiokurukwa ni mbunge akairutaniria kiroriti ngwebo kieno tigira Kenya ne kwithira igita na mbere ora kubatire no tabangi atiolio chokia Nkatho ki rais Ruto
na nyuma ya gwetera ethira akiweta wa ministry no iriku ende atikone omweta Moses Kuria atiti nyuma ende na chokerete Mwangi Kiunjuri nkatho nikira kuga niwe omuchokiria njara. Kuria okurukira mutandao yoke yo X na ithurite nyuma ya Kiunjuri kubuto ngwe mwakene yo 2020 wa Kuria nwethire kinyamura ira bya kurabia lunch onto wetene kaitaka Mwangi Kiunjuri na mubudiritie ontobo mukiama mukadau Azimio Wycliffe Oparanya, Justin Muturi na Stella Soilagat ni bangi barabedrite bakine nkairo ite mwanya byo minister. Na nikumira kenda tune ndi tukada tukiona kanyaka kunoka ndio gata kuraito chokerete na ndeto ingenyo mekaita kate kuraya. Kamboni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwethie kugwethia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara magurija gwete kuma magana jana na 120 kama kana mugwanja ja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndene 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndene 499 nake. Okenda mbeshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe momero akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twethirite tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire na amero gweta ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ukareka ofa ya nusu mwaka egukuruka. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Wapwani mpo, Kilifi na Kwale tumewasili. Sasa unaweza burudika na Star Times DTT kila maeneo ya miji ya Kilifi na Kwale. Tumbuika na vipindi kemkem vya kusisimua katika station yetu mpya ya Rainbow TV Plus kuanzia Julai tarehe 1. Rainbow TV Plus, kina cha burudani. Wasiliana na customer care kwa nambari 0719 077 077 hivi leo. Upate taarifa zaidi pa kununua DTT Star Times decoder. Uenjoy zaidi ya channel 75 local na international. Usiwachwe nyuma. Star Times. Enjoy digital life. Nataka kanyakika kathongika wete green. Ala. Nontu mathaizeterere na ithaa mugwanja. Angire kantu gakuruma. Irio bya kuria. Ai, ile kama yako kuigua. Kario kangentere boga bwezea. Karibuni ibirombeni. Ibwega. Au nyongo eterete au. Bebe, mpimero ndugela nyomba, etere kariozo. Tiwa ndume kairi. Ete modugi. Ndoka imodugi ko yo tumelete. Afya Plus. Afya Plus. Inanga itazo. Zozironekana ndukene cionthe na ndinyerekana no. Ena vitamins. Ena minerals. Teno kwa tukala ni wa nyomba hiyo. Zuzu na ndinetosa. Afya Plus. Anki menye kethirire. Karenio hau mburetere ntima. Mutuzo Afya Plus ntimetingana. Tembea kwingi tuona mengi. Naona tu ya kwanyange na nyoroka tuona abi. Afya Plus. Nasho ujumoto. Motu te motu. Motu ya Afya Plus. Jogore ndukenerere akwe nagwe. Hii season enjoy na GoTV. Beste yako wafuta. Tuna connect na ligi zote. Jishikie GoTV leo ujinice na the best futa live on SuperSport. GoTV. Love it. Je,
Unatafuta mabati ya hali ya juu na yanayodumu kwa muda mrefu? Tutembelee Duralog Manufacturers Limited Isiolo tukupatie suluhisho. Tunayo mabati kama vile Duralog Versatile, Box Profile, Home Tile na Roman Tile. Chagua kutoka kwa bidhaa mbalimbali ikiwemo mabati na vifaa vingine vya kuwezekea. Wasiliana nasi kupitia nambari 0110 581 292 au 0710 120 590 ili kupata maelezo zaidi. Duralog, your trusted partner for quality iron sheets. Bueno, tupokuthira na mbere kwatanira na batu kiendeto chieto nindi tuta tukita na mbere lengi kumende kiandeto ira chieto kinyela kaitana kani atinende rwaria rokwebelia gabana kaira mwangaza itini roro kwirigiri kwedra rugeta na mbere ntuko yaro rotedra ruikareka bone kumania nende na koti ya redrete kirwa makia ontobo mwankore kedire kirita wado ntuko ya Jumatatu kiumia tuitete hunene ikone na rwaria roro kwirigiri kwedra ruikareka ntuko ya runde ni ambunge ya kaunti ya Meru rutedra ruikareka ore koti idirete kirwa makia ontobo na kuekaya na wado kana mwerekera ntuko ya Jumatatu yunda tuiranende chumbide kwedra cheto kinyela kaiteneka. Langina kuna ati akari Bamiro mnumnane bedrete bageta na mbere uchokiankado ki Rais Ruto nonto bokudura Eric Mureithi Muga ya minister wa Mount Yegerwe na baraba ingene ndene jenzi baraba kuwa ntowibo bakirete nya na kwirutana ya kinya kudoma kenda bedro baina maratadi ya kwandekwa na tiwe tatumanda manone nkurukini bedrete bakyura kia minister omwero kuritangwene nde urapa kubatira na kwira Rais abwidi twanya tongi kadomba tandukembedi. Nyuma ya mutongeri wa mugongo Daktari William Ruto kiumia kithuru kuorota Eric Mureithi ta waziri wa Ruji gate kabangi na ndembe wimbithi na bamwe bakari Bamiro ni betite na mbere ukatha mutongeri wa mugongo ni tagaria riu na bakiuga ni bekirinya ni rugendo rwa Ndakaiji Mureithi na ndini betite na mbere kuria jensi gutigira kinya dabotetere yoto biao ni batigire bari na baruga cha mathomo nontu bagutujukiria ndaka yetu tayo Eric Mureithi batu turi a Meru naja turita ngugi ya kuthomithia na betu ikenda bakomba kuona ngugi njega ndene ya country yetu ya Kenya. Ngwiritwo muno nuronere ibwega we mwana uju umwe wetu giti kia waziri oruji kwa hiyo wiritwo muno president wetu Samuel Ruto. Eric na tu motivated as Gen Z tuthome na inya na tukaigwa tumaki no ntuba connection kanambi kithomo wina kithomo ta Gen Z tukaringa itare yake batucho inya kithomo ingine boreti Amero gutigira ni bakugwata mbaru mwana uju Mureithi aumite kathetune Kameru na weba kemuria wona kurukwa ni mbunge nene na tigire na kuguna Meru na kinya kaunti ingi cha mongo jwa Kenya anto betu ndene ya Meru no boba kuambiria propaganda cia kuga Mureithi anga narari anga PA anga wao anga former CS anga B story ututigane yatio Mureithi atari through merits nawe Eriki ugeta nara oejuka Gen Z ugeta nara uga idea cia kurubaraba kwengo itene itana idea cia mtu mwithi if you have to recruit tuchwira ndaka chietu nturene naja no ga choachi ntura yenu aki spread in all the regions in all the part of the country. Mudiene rombare okere mutongeri wa mugongo ni kwambe wimbithi twanya tutwinge kiri utongeria bwa thirikari yawe na kinya turi na bangi baba inge bathomete ndene ya kaunti yetu ya Meru indi no ntuba kwithira batire igikanaua sauti ciao batire igikanaua kinya ndene ya ithomo bia bitira menyekana batonyete ngugine cia mijengo na ni antu bathomete twikurombaga ito nonto twanya ito twinge tutigere
endelea gutonyithia na baba ethe twanyene tu na baba gatethia Kenya na egokira nonto batue turi akuru twaremerwe atochoka nja tiga gutuchokite ne kaire itwaritaire munene kwa baba rakura jathuke kwa iba anenja ana batutetere baba nibo inya yetu ibo miguongo yetu bagaturera tu nja president Nkiripotra ndito cia weru riakwa rieto ni Mutugi Kare bakariba marani bedrite bakiro kyanende rais kwinge wirane boke kire mirandi ireugite akanondeka iriamo na barabara ya marima gweteriga mukaje isira kanradi bedrite barabara ne komo kayimo kuma ekwambira kubwedwa nakuro kimirandi ingire bedrite nende akera kini bauriti ondedire ikinga kwa rais erigeri kulyunga county neu mathaa makai matigarite tukinyira ndionge mutongoru wa mugongo Ndagitari William Ruto ndenia gicigo mbunge kia Marana nkinya kaunti ya Tharaka Nithi agaturi nterecha kieganguru ara mutongoru wa mugongo akwirigirwa kurugura murandi wa Huduma Center ya gicigo mbunge kia Mara rwimbo ruri rwa gutonga ganara kuthirikiria kuragura tigarite gwethate twi thiini wa Mara constituency project ya kerwa akiumba ku launch project iratu nuntu bwa time ire na jo tukora turi ata akiumba ku launch Huduma Center the youth modern Huduma Center iratu akire na CDF ya tuka equipped ni trikali number 2 tu na police sub county police headquarters iratu ina yake Gangulu na namba 3 kwena project yetu itakuwa ya Kirumi kia Mujari irrigation project. Kirumi giki kia Mujari kiarungamire tene miaka 13 mikubina nkinya mibereki ira yabatiri gutumika kiri murandi uyu ituraga imami guntu na guntu kiri gicigo mbunge giki. Nitugukaribisha mutongoria kinye gwetu na ndegwa ejeta nontu bwa Kirumi kia Mujari na niyo ndeni tulisomana tukauga atiri ni aturetere arikie roje tuone roje rwakinya roje ni rumaendeleo tukunoga muno ni gutura kwirwa ngono dia Kirumi kia Mujari water project na kuma gitari utwatwire kwirwa no mundu rutara gitabungi tutorori kingi Gati akariwa na atongoria ba kaunti ya Tharaka Nithi baragwata mutongoria uyu ugeni amwe na kumugwata ugeni bauritie mutongoria uyu wa mugongo kwingia mawira ne nkuthoma ranenkanire iguru ria mirandi mwanya mwanya ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi na nkinya gicigo mbunge kia Mara ndira mheshimiwa Ruto tontomete kweja ndo promises ya kwira ndo akaro nitafanya kogu no tu ni tukumuri tena eja nietikiro tukumuri wanake twatika uramira ukinya wetha no ile tukamburikana nayo tonto na mumonda turita karo ta tonto arutire nombi rwanto ne baumerie na batikatinda kumukira kana kumugwira kiao ni bamwire batikutinda kumuithirira bamwire muntu monda tuwiria gaturuthira akutufanyia mirandi yu yonde eranire gutino umuthiete na mbere kogua na kweja kwae tukimweruka Magatharaka Nithi ni amikishiwo na ketho ni murandi umwaki ukuambiria na warika na tutikwenda kwirwo kambiria ntuko fulani tiuga tuone wira wambiria tukenda kumwone jite kuronchi wira wi muriku tigutinda gitwira kwambiria kana kana kuringana na kaliba bagutire murandi waro nenkanirwa uthiete na mbere kana warorika mwanka muthenya we munthi. Tumesoma budget, tumeweka pesa bilioni 60 ya mabarabara na kati ya hizo mabarabara ni barabara yenu ya Chogoria Weru. Imebaki kilomita 13. Basi hiyo mahali imebaki hii watu wakiwacha kunisumbua nipitishe budget yangu na kuja kuleta pesa hapo tumalize hiyo maneno. Tuko pamoja? Mirandi no riogo murandi wa barabara ya kuma Marima kuthi Weru kuthiuruka Bwairiga JC kuthi Mwanka Chogoria. Na tataja barabara yote tumba kwa ribwaji muno tonto barabara promise tu anenkero ni mheshimiwa Ruto ona gutegi ntukia Ruto nombi leo kato kwenda kuuga ndiongano ajeta koliunga ni hatu hakikisira barabara yetu ile kwenda ile atigire atwelera yekirwa lami Tharaka Nithi county ni hatu ekera lami murandi ungi wa barabara ya kuma Keria kuthi Magutuni murandi ura withiritwe ugiukia mpaka gantugoni tore gutinjira nwe motonye kuma Mara gwetu guti barabara ne motonye ta county na guti barabara ekiritwe lami ikuntu gukinya no kilomita no jiri
tonde ya mutuni kiro mtataira tujekirwe none manusu ne kalingano tukekiro mtajiri. Kiripotera Weru TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara, mbĩtagwa Martin Mugambi. Ngino koni ationdine ndiru wariero kwebelia ngabana kaira Mwangaza rudirite rokyara kwa bo nene nendi ubunge wa Kuru County ni Tharaka-Nithi Susan Ngugi Mwindu narombete kwa tivia nindi rwaria rona kwa kawira kanya kakurita ngweno ngelete gutina mwaitia ya marito ya kwebelia ngabana kaira Mwangaza na kuna batire kure kwa kaendelea na nguye kyo tungata ya ngabana Boniface Mungera na kulikithia Jatigerie mathaja makai ya kibunge County Meru ringira kura rwarero kwebire gavana Kaira Mwangaza gitine nandi urwithere murungamiri okurunene County ya Tharaka-Nithi Susan Ngugi Mwindu na ugitine ategeretwo na kuna mundu mbere MCs ba bunge County Meru nondu gutire itumbi thau pia kuingatia gavana gitine utiombo tuweka governors bonded 47 ka county sionde 47 utiweka Meru County no ina governor ora muthuku kabisa na antu ibakona wira kuruta ukathi Meru County ukathikinya penjini yake morning to even every day she's doing something atu wethere county zimo membi to badire tikinya merita kenda batona governor woka na kirutha anything yomba gwitwa development lakini Meru County governor wale ground morning to evening na nabo complain. Mheshimiwa Mwindu aruga Meru kuma thocho mwankanto nyero kwa miaka ithiri nithitwe ikirite nthao nyingi na nandika giti gakinyirite kire MCs ba bunge County Meru baicokera na bamwe governor Kaira Mwangaza kanya athirikire miaka iritigere ndara itha ndiko issues nene ora sio mboto maronde no Meru ikwarirwa ati tumete county singi na ito kompeaga to compare Meru and Tharaka-Nithi to compare Tharaka-Nithi and other counties tukageria kuona no kora rimwe Meru County kuriare ikubo meta counties singere batu kuringe tumarukire mwangogoro ona manto mu maibu bukaira Meru kona ni ndoku tukinya mtu nakuwa kinyibwa agi associate na Meru County obrato wake na tugetwa Meru tuinde tafadhali iganirie to runeshima tenu kuthukirie to mu Meru aturagate to miaka mithiru yonde Meru ituragete na kiendelea kuthumbira kathari Mwindu urokwenda giti kio gavana ne County ya Tharaka-Nithi 2027 na ugite mugongo jwa Meru ijwa mbiririe ni jojo kumbatiri utongira wa mwekoro no te ajere onande MCS kunanga kiroto giki tafadhali twitigie ni kwathwa na antu aka ndigure gukura twinyikirie ni twathwa na aka wanapo tubanenkere kanya tore babomba kuruta wira tutie kuigwa nae Meru County pamwire bongo bakuthura mtumuka tikaba mudhurike kikaba unie wera kawera baruterete human rep iba mwekanye ndio we are grown na ibo kona kiethe the best performing governor in Kenya imoketa wa Gladys Wanga kwa basire bali kwa kunde kwa nakombera kira kwa umbo wanja kawera no akutawera mbaya sana ne okoti emirogoro bwantu kwenarwa neregeri kwethire gito gambi bwayo ethro musona jo kethro jo gitana mbere kana ajukarungama muna kuatere kokeja kwa musona jo getana mbere namba MCs 46 kana 46 ne kwethiro ikendekana aranga roko wengiro tero Mwangaza na kwethiro akenda MCs 24 kana 24 kenda kurungika nteto eje nteto nasho kumakire kanyoni mtweto oroto kundurete kumakire moshomra jo MCs batindete na joro ni jo witho kumakire kaunti mwe moturi na turete bagwatirite namba MCs 50 kenda kumubire Mwangaza ntukwerojo nke reporter Ntoshero TV kuma jakingina ngine kinene kimusho Nairobi mbita Boniface Mungera na nikumera kinda tunede Boniface Mungera tukadatu hekaira katanta kinda tuchietu twachimania ingiona check nyada idatu anusu nto bonde tuchero idatu moneto madidi akare morina iremi ngeto Phineas Imana